Predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović obišao je radove na postavljanju ulične rasvete u mesnoj zajednici Obilić. Radovi u dužini od 3000 metara biće završeni u roku. Pored ove uličnu rasvetu dobiće i mesne zajednice Granica, Majkovac i naselje Nova Stubla koje se nalazi između Kosančića i Stuble. Ukupna vrednost radova za sve 4 mesne zajednice iznosi 2,5 miliona dinara sa PDV-om. Izvođač radova je preduzeće Elvis Plus iz Kruševca, kazao je Nenadović. Ugovore koje smo potpisali, znači krajem 2018. godine, mi smo dali rok realizacije istih ugovora na neko duže vreme. Naprimjer, realizacija za asfaltiranje ovih putnih pravaca u mesnoj zajednici Slavnik i Đinđuša je 5 meseci, zbog toga što je ipak bilo zimsko vreme. Ali evo sada koristim ovu priliku i lepo vreme i upravo smo svedoci da građevinska sezona u Bojniku je uveliko počela. Jer mislim da ćemo danas obići više lokacija i pokazati građanima naše opštine da su radovi uveliko u toku. Sada se nalazimo u mesnoj zajednici Obilić i sami ste svedoci da u toku je postavljanje ulične rasvete, razvlačenje ovog kabla i mogu vam reći da je ukupna dužina u ovom selu negde oko 3 km i da će to biti u planiranom roku realizovano. Kada već govorimo o uličnoj rasveti, mogu da dodam da pored ove mesne zajednice uličnu rasvetu dobit će i Granica, dobit će i mesna zajednica Majkovac, kao i naselje Nova Stubla u Kosančiću i Stubli, između Kosančića i Stuble. Meštani sela Obilić, u kome trenutno živi oko 50 stanovnika, kažu da je za njih postavljanje ulične rasvete od velikog značaja. Za mene znači mnogo, ne samo za mene, i za svo ovo građanstvo ovde, ove teritorije mesne zajednice Obilića. Gospodin Nenadović, predsjednik opštine, jako je dobar, perspektivan i uzakonit čovek. Poštuje zakone, sprovodi zakonske forme, sve u terminu razdela sredstava da svi budu zadovoljni. I Ćukovačka mesna zajednica, i Brijanska mesna zajednica, Obilića mesna zajednica i Granica mesna zajednica, svi su podmireni koliko se može. Opština je naša nerazvijena. To zna Republika Srbija i gore sam ja vraćao se pismenim formama da nešto daju za tu opštinu, da se ta opština razvije. U granicama mogućnosti doći će neka sredstva. Kad dođu ta sredstva, onda će moći da predsjednik ne punom parom, ali malo više da raspolaže sa sredstvima i da udovoljava svoje građane čiji je on predsjednik. A to jeste i za Obilić. Koliko meštana živi u Obiliću? Ovde je bilo meštana oko 300 ljudi. Sve je pobeglo trbukom za kruhom, što se kaže. Sad ovde negde ima oko 50. Prazne kuće, prazni domovi. Ali sve u uštrbu neki predsjednika mesnih predsjednika opština obećavali, nikad ništa nisu radili. A što se tiče Nenadovića, ja mu skidam kapu, svaka mu čas. Veliki je čovek, mnogo radi, mnogo razvija mesne zajednice. U 2018. godini ulična rasveta postavljena je u 7 mesnih zajednica. U toku ove godine uradit ćemo projekte za još 3 sela koja nemaju rasvetu, a to su Ćukovac, Obražda i Ivanje, rekao je predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović.